Ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ha re kena le wena thutong ena re kenang ho yona e leng ya 61 eo re tswelang pele ka yona, re nkang ho mareka kgaolo ya borobong temana ya bobedi ho isa temana ya borobedi. Re nka ho mareka kgaolo ya borobong temana ya bobedi ho isa temana ya borobedi. Ke kopa re ke re bale ka pele. Ka mora matsatsi a 6 Jesu a nka Petrose le Jakobo le Johanne a ya le bona ba nnotshi hodima thaba e telele ya ba o fetoha pontsheng ho bona. Diaparo tsa hae tsa fetoha tsa benya tsa eba tshweu jwalo ka lehlwa, ka moo ho seng mohlatswi lefatsheng ka teng a ka tsebang ho e sweufatsa hakalo. Mme Elia le Moshe ba hlaha ho bona ba buisana le Jesu. Ya ba Petrose o bua a re ho bona ho Jesu, Rabi, ho molemo ha re ka dula mona, ha re etseng metlotlwana e meraro, o mong ebe wa hao, o mong ebe wa Moshe, o mong ebe wa Elia. Modimo hobane ona sa tsebe seo a se bolelang, etswe ba ne ba tshohile haholo. Ya ba leru le atla la ba kgorumetsa, ha ba ha tswa lentswe le rumo la re, enwa ke mora wa ka ya ratwang moutlweng. Ba phakisa ba qamaka, empa ba ske ba hlola ba bona motho e mong ho bona, ha e se Jesu a nnotshi. Pale ya lentswe e fella hakana ka jeko lena. Morena a tla e hlohonolofatse ka Kriste morena wa rona. Amen. Moi e motle, ka jeko lena seo re tlo bua ka sona ke ho hlahella ka ponahalo e kganyang wa Jesu thabeng. Mme sehloho sa rona se tla re Jesu o hlahella ka ponahalo e kganyang. Mane ho mareka kgaolo ya borobedi temana ya bobedi temana ya boraro kgaolong ya borobedi temana 31. Ha ne re tloha moo re bala re ba re tlo fihla ho kgaolo ya borobong temana ya pele, mono thuto eo re fumaneng ho tloha kgaolong eo ya borobedi temana ya 31 ho isa kgaolong ya borobong temana ya pele. Re ithutile hore Jesu ho itswe o lokela ho shwa hore topollo e etsahale. Re ithutile hore Jesu o tla shwa hore topollo e etsahale. Jwale mona moo re balang teng ka jeno, re lemosa hore Jesu enwa ke mora wa nnotshi wa Modimo, a tla ya ka boyena, a tla ya ka boithatelo ho lefu la hae. Ka ha Jesu o ne a sa boletse hore o tla utlwisa bohloko, a be a bolawe, le hore jwale le barutwa ba hae ba itukisetse ho tshwanang le ho entsweng ho yena Jesu, ha fela ba ntse e le barutwa ba hae, ba ntse ba mo setse morao, hore ba tsebe hore taba eo le bona ha ya ba siya, ha ba tlohelle. Thuto ya hae jwale mona ba nkile ka bohlokolosi bo makatsang, ba ile ba nka thuto ena ka bohlokolosi bo boholo, mme bona ka hara barutwa bao e ne le Petrose le Jakobo le Johanne. Taba ena ba ile ba nka ka mokgwa o hlokolosi haholo e ne ntseng e bua ke morena Jesu. Jwale mme Jesu ke bona bao ba bararo a ileng a ba nkela thabeng ya Hermoni, e neng e phahame ho ba bangata ba neng ba re hangata ho ne ho bonwa lehlwa le teng mono ka dinako tse ding. Jesu la ba nka, ona a ilo ikhutsa, a ilo imamela, yena o na imamella borumo bona bo Modimo a tlo bo etsa hodima lefatshe.
ka ya taba eo a tshwanetse go etsa eo a seng a e boletse hore e ka kgona mora motho a shwe e le hore topolo e tle etsahale. Ke hona moo ha ba le thapelong ba le boikgutsong moo ba le boimamelong moo barutwa ba ileng ba bona pono e ba makatsang e hlahella ho bona. Ba bona Jesu a hlaha ka ponahalo e kganyang, ba be ba bona Elia le Moshe ba buisana le Jesu. Taba ena e ne e le mohlolo hobane e ne e se toro, ba ne ba bona e le ka nnete. Ba bona moprofeta Elia, ba bona le Moshe ya ileng a lokolla setjhaba sa Israele kgepeta. Taba e thuto ya yona e ka ba ke efeng? Barutwa ba ithutile eng? Ba bararo ba ithutile eng tabeng ena ha ba le thabeng mona? Taba ya pele eo ba ithuteng eno, ba bone Jesu e le yena eo ba mo tsebang. Ba mmona a fetoha, ba bona a fetoha, a kganya ka mokgwa o hlollang. Ba bona diaparo tsa hae le tsona di fetoha, di ba bosweu bo kang lehlwa. Ho bona ha ntho ena e etsahala, e ne e ka ke batho ba rwetseng dikgalase tse lefifi, mme jwale di a tloswa ho bona. Ba bona seo ka pela mahlo, ba bona hantle jwale ka mahlo a bona seo ba se bonang e le kganya ya Jesu. Ba bona Jesu ya kganyang. Luka taba ena ho kgaolo ya 9 temana ya 32 o re, empa Petrose le ba nang le yena ba ne ba tshwerwe ke boroko. Ya re ha ba tsoa ba bona kganya ya hae le banna ba babedi ba nang le yena. Ke mokgwa o Petrose yena taba ena e beng ka teng. Anthe Moapostola Paulus lengolong la 2 ho Bakorinti kgaolo ya 3 temana 17 o re, hobane hlomoho e tjhatsi ya rona ya motsotsona e ntse e re sebelletsa letlotlo la kganya le tlodisang le sa feleng. Ke taba ya pele ke reng ba ntse ba e bona ba re bolela eng. Taba bobedi hona moo ke reng tseo ba se boneng sena se neng se tla le thuto ya bona, ba bone leru. Ho bona leru dikelellong tsa Bajuteo ho bollela boteng ba Modimo. Jwalo ka ha o ile ha etsahala ho Exoda kgaolo ya 13 temana 21 moo ho thweng Jehova o ne a ba eteletse pele ka topallo ya leru motshehare ho ba bontsha tsela. Ya ba Moshe o nyolwela thabeng, mme leru la apesa thaba. Ke Exoda jwale moo kgaolo ya 24 temana 15. Ke itse ba ile ba bona Jesu e le yena. Taba bobedi ba ile ba bona leru. Mme jwale hona ba tjena ba ile ba utlwa lentswe le tswang lerung le re, enwa ke mora wa ka ya ratwang, moutlweng. Ke ena hona mona ho Mareka kgaolo ya 9 temana 7. Thuto ena e kgolo eo barutwa ba ithutileng yona thabeng eo le hore Jesu o ka hodimo ho molao wa Bajudi. Ke re ho wena ngwaneso, thuto e kgolo eo barutwa ba ithutileng yona thabeng eo ke hore Jesu o ka hodimo ho molao wa Bajudi. Jesu o ka hodimo ho molao wa Bajudi. Hape o ka hodimo ho baprofeta le bao ho dumelang hore e ne le baprofeta ba baholo. Jesu o ka hodimo
ho baprofeta bohle kaofela. Sena se ile sa tiiswa ponong eo ya hore ya bona ke ho bona Moshe le Elia. Ya re ba santsane ba shebile Moshe le Elia, ba buisana le Jesu, ba bona Moshe a nyamela, ba bona le Elia a nyamela, mme Jesu a sala a le moo. Tsohle kaofela di tla feta, boprofeta bo tla feta, molao o tla feta, Jesu tseo kaofela o di tshwere mmoho, di le mmoho ho yena di ho yena kaofela. Ha re ke re leke hore re ke re shebe temana ka nngwe ka mokgwa re ka ra beng ka teng mona, empa le a tseba hore itse ha re etse thuto e betele haholo. Temana bobedi re ya ba o fetoha pontsheng ho bona. Boraro ba bona ba bone ha Jesu a fetoha pontsheng ya bona. Ba bona diaparo tsa hae di fetoha di ba tshweu jwalo ka lehlwa. Temana bone Moshe le Elia ba hlaha ba bona ba bile ba buisana le Jesu, ba hlaha ba buisana le Jesu. Petrus ha bona ketso ena, Petrus ha bona boteng ba Elia, o ile a hopola ha ba le Caesarea wa Filipi moo Jesu a neng a botsa hore na hana batho ba re ke mang. Mme yena Jesu a bile a qetela ka ho botsa hore lona barutuwa le re ke mang. Jesu hopola hantle, Petrus hopola hantle ha re o Kriste. Mona ona a thabile haholo Petrus, ona thabile haholo hobane ona a utlwisisa hore boprofeta ba Malaki ya kgaolo ya 4 temana ya 5 bo reng bonang ke ya le romela moprofeta Elia ho iso ho tle letsatsi la Jehova le leholo le tshabehang. O la hopola boprofeta bo. Jwalo ka Bajute bohle ba ne ba dumela hore Mesia ha etla o tla a feleditswe ke moprofeta Elia, mme pono eo e mo tisitse hore fela Jesu ke Mesia. Ke re hara barutwa bana ya ileng a thaba haholo ke Petrus hobane o ile re ka nnete e fela Jesu ke Mesia. Ha re temane ya 5 ya ba Petrus o bua re ho Jesu, Rabi, ho molemo ha re ka dula mona, ha re etse metlotlwane meraro, o mong ibe wa hao, o mong ibe wa Moshe, o mong ibe wa Elia. Hantle Petrus mona jwale o na ferekane ke seo a se bonang. O ipuetse fela seo a se utlwang se tla kelellong ya hae, a se bua fela ha ba se bua ba sa se bua. O na sa ka tibisa monahano wa hae ho hang ha re ke re mutlweng hona ona reng. O re ho Jesu, ho etswe metlotlwane. O re ho etswe metlotlwane. O hopola hore ka ho etsa metlotlwane eno ko hlompha le ho ananela Jesu, Elia le Moshe. Ho ke hore ho etsahala eng? Ruri ka nnete ona sa tsebe seo a se buang. Ke rialo hobane kelellong ya hae o banka boraro ba bona ba lekana. O nka Jesu le Elia le Moshe ba lekana. A lebala hore Jesu o moholo ho feta Elia le Moshe. Jesu moholo ho feta molao, Easter le boprofeta. Taba bobedi mo ke reng Petrus o na sa tsebe se a se buang, ke hore ona hopola hore ka ho etsa jwalo, ka hore ba etse metlotlwane moo, o tla be a qobisitse Jesu hore a se be boemong bola bo a ileng a bo bolela ba hore a tla utlwisa bohloko. Boemo bo Jesu a ileng a bua ka bona. Ha re ke le ka ho qobisa Jesu ho taba tseo Jesu a buileng ka tsona ho Mareka kgaolo ya 8 temana 31, mo a neng a re ka kgona mora motho a utlwise bohloko ba boholo, a lahlwe ke baholo, mme le ke baprista ba baholo le bangodi a bolawe.
o na go leka go qobisa Jesu taba eo. Temana bosupa ya ba le go leatla la ba khurumetsa ha ba ha tswa lentswe le lerung la re eno ke mora wa ka ya ratwa mo utlweng. Sena seo barutwa ba se boneng le ho se utlwa se ba ruta hore e fela Modimo teng ho Jesu. Sena se tla ba etsa hore ba bolele ka ho tia hore Modimo o fela le teng ka hara bona. Sena se ba tiisetsa hore ha bana le Jesu ba na le Modimo ka hara bona. Lentswe le hlang lerung, ho utlwa lentswe leo le bolela hore ho hlile ho na le seo Modimo a se etsang lefatsheng. Ka ho utlwa lentswe le fela, taba eo e bolela hore ho na le seo Modimo a se etsang lefatsheng. Ya ratwang, ke moo Modimo a buang ka hore eo ke wa hae ka sebelebele, eo ke wa hae ka sebelebele. Taba ena re bona e tshwana le bueng ho Abrahama, kgaolong Genesis kgaolo ya 22 temana 2 moo Modimo a reng, nka mora wa hao ya mong ho wena eo o mo ratang yena Isaka, o ye naheng ya Moria, o mo etse setlabelo sa setjheso hodima thaba e nngwe eo ke tla mo bolella yona. Moutlweng kutlo ho thwe e tobiswe, kutlo ya bona e tobiswe ho yena e leng mora wa Modimo. Kutlo ya bona e tobiswe ho eo e leng mora wa Modimo, e seng hakalo ho Moses le hona le ho Elia. Taba eo hape e bolela nkang nako ya lona, e bolela hore nkang nako ya lona e kgolo mamelong ho Jesu, seo le ha le ka se etsa ka katleho merapelong ya lona ho feta ho utlwa batho. Le etse taba eo ya ho kopana, ho utlwa Jesu merapelong ya lona ho feta ho utlwa batho. Temana 8, empa ba ske ba hlola ba bona motho e mong ho bona ha ese Jesu a nnotse. Moshe le Elia ba ile ba nyamela, ba sala Jesu fela mahlong a barutuwa ba hae. Ena e bile taba ya hore Jesu o nkile sebaka sa ba profeta. Jesu o nkile sebaka sa bo profeta bohle. Jesu o nkile sebaka sa molao wohle. Tsena kaofela di ho Jesu. Hona ho bolela hore Jesu ehlile tsohle di ho yena. Na ho wena jwale moruti wa heso, wena mmoledisi le wena mmamedi wa thuto ena, na ho bolela hore jwale ha re a lokela ho bala testamente ya kgale na? Ha re tjho jwalo. Hore re rutehe lentsweng la Modimo, re lokela ho bala Bebele yohle. Bebele yohle e le lentswe la Modimo le tlang ho rona ka tshusumetso ya moya wa Modimo. Mme moya wa Modimo o re senolele le seo a se buang ho rona. Ka nnete ngwaneso, thuto ya rona e ka jebile na ntumelle hore re ke re felle mona moo re buang ka taba ya ho hlahiswa ha Jesu ka pono eno e mohlolo e kganyang. Thuto ena e fella mona ka jeno. Hopola hore mokgahlelong wa bobedi wa evankhedi ya rona e amang tsela ya sefapano. Kgotso ngwaneso, e se eka o ka ra mono wa ka etsa subscribe mono mo leng teng, lo nketsa di-comments tseo ka di etsang, re tle re tsebe hore na thuto ena o ntso e bona jwang. Kgotso ya Morena Modimo e wena. Kgotso.